Servizz tal-linja ġi bomba, servizz tal-linja ġi bomba, x'kumdita, thank you e multos gracias. Rajnihom joħolqu konfużjoni sħiħa fit-traffiku. Rajnihom jieħdu n-nar u dwar dan saret inkjesta. Il-bendi passis tal-Arriva kienu fuq fom kulħadd, inkluż fuq fom Boris Johnson, is-Sindku ta' Londra, li kien ftaħar li rnexxielu iwikkihom lil Malta. Broken-backed diplodocus of a bendy bus, jackknifed over our yellow box junctions like a beached whale as it was, which was made, where was the bendy bus made? Now clogging up the streets of Malta, I'm delighted to say. Iżdissa il-gvern irnexxielu jeħles minnhom u bieħhom lis-Sudan għal prezz ta' 600 u 1,200 euro. U l-Maltin ser jiddispjaċihom li mhux ser jaraw aktar il-bendi buses fit-toroq tagħna. Il-bendi buses ovvjament meta kellu l-ħsarat u d-damages u nħarqu għaddaw għandhom jitilqu ma jibqgħux hawn Malta. Jiena bil-opinjoni tiegħi daw l-affarijiet m'għandux isiru laqgħu ġed ħażin ma tistax tbiegħu. Xajbin għal Malta. Fair enough. Akbar markibtom u mnallaqat markibtom. L-importanti li minn Malta naħseb jispiċċaw u għax kif qed ngħidlek kbar wisq. X'imkien irridu jinbijaw. Laki li sibna l-min inbijawhom. Ma kinux tajbin għalaw. Għax aħna t-toroq tagħna kbar wisq għalaw dawk. U barra l-kbar kienu fil-periklu tan-nies. Kellhom is-sistema li jinħarqu. Allura bħal dawk mill-ħajja tan-nies u barra ħajja tan-nies il-gżira tagħna dak il-kobor mhux tajbin. U kif qal ġurnal lokali, bye bye bendi buses. L-arriva jarriva.